Sure guys, welcome back to Speaker Now. I'm still your boy Taylor DJ. So today sibuyele sibuyele album entsha sha sibuye nje nentwana esencane kakhulu laphana siphethe umzukulu kaShafuza laphana intwana yechalaga laphana intwana kaMjikijelo laphana. So namhlanje sitheshwile phansi emsinga le emabovini esigodini sakwaJikijiki laphana. So lensizwa nje esencane ikhipha album ibizwa Impendulo inengoma ezu12. Angilaleli ingoma zomfana izimnandi zonke akuyona album yakhe oqala. Uyayikhipha album last year ngizwile but I think into yakhe ibingahlangani kahle because ngokomnyaka osemncane kakhulu because ichalaga lindlule emhlabeni ngo2018 lento nabisencane kakhulu but hayi kule album ngiyayizwa iya-develop ivoice yakhe sihlangene nengoma yakhe iqala ukuhlangana laphana andike nabantu abasebenzisene laphana ku-production hayi noyinsizwa ekudala zaba khona kumaskandi usebenze nensizwa ezimkantshubovu laphana so ngizwile ingoma and kule album yakhe I think uze wayithola into eyifuna kule minyaka lendlule ngoba into eyifuna kakhulu ezonithatha imfake enhlizweni zabantu ngoba vele ubaba wakho ethandwa i-hit song laphana so ikhona laphana ingoma ebizwa uGuluva wami laphana angeke aloba ngathini noma ngathi nazama kuyivalela lana izophutshuka lana izophunyuka lana hayi ishaywe lo ngoma laphana ke ibizwa uGuluva wami wakudala laphana ikhuluma ngalabantu abama ex ke laphana ukuthi mhlawumbe umuntu usahamba lapha empilweni yakhe yabo so abantu okulahlekisa bomuntu ekuthembise into engekho bese qede kushiya kanjalo so umfana ukhala ngoGuluva wakhe akudala lapha emthembise izulu nomhlaba lapha wamshiya lo ngoma inzima kakhulu lo ngoma inamandla iproduction yakhona iyahamba ngempela so yenye ingoma le ezomthatha imfaka kuma festival imfaka kuma gig amakhulu lapha ofuna mhlawumbe nobhuti abadala ade basebenza nobaba wakhe lapha abantu abafana noBumthandeni abantu abafana noAli uMgube lapha abantu abafana noNtencane lapha abaphuma ngaphansi kwesandla secalaga lapha because lensizwa lena into engiyithanda kakhulu uyi-second generation abantu abaphuma ebhodweni kaMgqumeni because uMgqumeni wapheka uMjikijela and uMjikijela wazala lentwana ke le so lentwana le angeke inkulu into ezala lapha so ikhona enye ingoma futhi engiyithande kakhulu lapha ingoma yomtsizwa lapha ingoma yehawu lapha ila engiprovele khona ukuthi no ayizili kuzokhanda udumo ngoba thi ubaba wayedumile ikhona into ekhona lapha kuyona so ikhona lapha ingoma lapha ethi unkonka wefusi lapha hayi inamandla lapha masuyizwe ibongela uyayibona ukuthi i-ready ngempela lapha even nebongo zababa lapha uyaphakamisa lapha ayinamandla lo ngoma leyo ngila ngimbone khona kahle ukuthi no okay hayi akazili kuzodlala lapha uthi uyisibhamu yena udubule emazweni uyisibhamu lapha so ontanga yakhe labana hayi uthi nje futhi sekhe kubona bonke kule ngoma leyana uyamuza ukuthi no uready and into yakhe sihlangene kakhulu la when it comes to lezi zinto zebongo because lama 2K amaningi lawa adume ngalo maskandi kuthiwa maskandi Pink mase kuziwa lapha kulezi ngoma zehawu ayi bayalekha lapha so lensizwe ngizwile kukhona lapha ikhona enye feature ngibonile one ehambisana nalentokazi le uSinentuli lapha ukhuluma lapha ngeex yakhe uthi no baby ngibone ngathi into ekuthiwa uthanda into ekhona ke lapha uthi hayi ubengalazi uthando uze wafika walibona ngesithandwa sakhe lesana ke so ingoma nje yomjolo lapha ekhuluma into epositive because umjolo kulesikhathi samanje soba into yokudlala lapha indoda hayi ngathi insizwe ekhechile lapha ithi hayi uthando lisekhona ulibone ngobhebi wakhe ke le ingoma naye engiyithandile leyo enohlonze and abantu abaningi kanti bazoyithanda because uSinentulu ingomeni ngavisa kuzona zivamise ukuba nama numbers ngoba uselo umuntu owaziwa ukuthi nje ingoma mekasondela kuyona ivele iphenduka kube yihit ikhona enye ingoma lapha ethi Impendulo okuyiyona album ebhalele kuyona na ngiyithandile kakhulu khona nenye enesigqi samaskandi but ine message yegospel inyana lapha unyazi lwezulu lapha lo ngoma leyo inamandla ke nayo I think abantu abaningi nje bazo appreciate even abantu abadala nabo izofikile ende kubona ngiyithandile ke nawe leyo ngoma leyo bese uba khona enye ingoma la khona ngempumelelo lapha uthi ukaNompumelelo uyafisa ukufika khona so uyafisa ngathi ubaba wakhe noNkulunkulu namadlozi kubo bengamsiza ephumelele ezokwazi ukuvusa umuzi wakubo lapha hayi uyayizwa amola le ngoma nje ukuthi no lensizwa le hayi iqaqekile la emqondweni yabona ukuthi sivuthiwe ngempela iphekwe lapha and abantu abasebenzisana nabo bakhona abantu abafana ubhutilo kaMjikijelo la nobani umkhulekelo I think so nobhuti wakho omncane ngathi wena umuntu lapha okitaza inkinobho lapha when it come to lezi zinto ezigitazayo ke lapha ikhona insizwa lana uJJ Mbuthuma I think ubass guitar umsholozi lapha ukhona so nje usebenze no I think ubhuti lo uthuthuka so usebenze nabantu nje akade baqala ukusebenza kumaskandi lapha so mhlawumbe into yakhe lethwa isound ihlangene kanje so nje ngihappy ukuthi ngizwe album yalo mfana kuyinto elalelekayo because angithandi lento lokuthiwa usibani ubaba wakhe owubani
that's why simlalela mina ngifuna umuntu eprove yena sikulalele ngoba nawe khona into ekhona singalelo sikulalele ngoba kuthiwa bakho indidane ngoba kuthiwa bakho wawubani umuntu nomuntu indoda nendoda ayiprove yona so ngithandile lentwana kithi into esiyenza ke manje wayithi no isi-ready sivuthiwe and iprove yona ke ikhahlelela yona nje so kule album I think i-song mina ngizwile sengenzeka ke mhlambe ke ingabi nayo leyo nhlanhla but I know i-song ngizwile even ama numbers ungabonile ku YouTube awakamove ngaleyo ndlela yekho ingoma mhlambe esa reach o 500,000 bama views but ngine hope leya ngoma lana uGuluva wami izol reach million so speaker nawe sisho njalo izol reach million because i-song ke leyana ke mabe ngayipromote nje kahle befake endaweni right mhlambe nalapha na kokhosini bemvulela umfana ethola ama interview ingoma yakhe izosabalala eSouth Africa yonke ngoba ihlangene album yakhe so nje nguspeaker nawe mina ngayi-rate nginikeze noma u8 out of 10 because i-album inginazi ingomeni kakhulu ngiyayithanda album ibe nengomeni so that siloko silalela imbono ihlukana lapha nalapha ke but ke nathi umbono wethu sivala lapho bawo comment abantu abezwe ngenye inhlobo mhlawumbe nabezwe ezinye ingoma lapha na because mina ngiphumela lezi engizwile ingoma lezi engizwile ikhona nenye ingoma engikhohlwa lapha remake yale ngoma ethi ikhotha kakhulu last year lo mfana lo usiza lapha na le ngoma lethi isakala yavuma so uyenze remake amaskandile ngoma ngithandile ke nayo because uvele wayithatha wayibeka kuloshuni wamaskandile yamnandi nakhona so i-album ayimnandi abantu abaye lapha na kuma stores lapha ku Spotify ku Deezer ku YouTube Music ku Apple Music bolalela intwana besupport especially abantu ade bebiza ngama fans kaMjikijelo echalaga lapha I think mawufuna ukupay tribute kuMjikijelo kumele uphonse khona isandla la sponsor khona la ngoba sasibonela insizwa hayi ikhona into ekhona lapha na so yeah so ivala lapha ivideo yethu sekhona ku Twitter @speaker nawe sikhona ku Facebook speaker nawe sibe khona ku TikTok speaker nawe show away we out